Selamat pagi. Pagi. Siapa kita? Kemenkumham. Siapa kita? Kemenkumham. Adakah semangatmu hari ini? Ada. Adakah semangatmu hari ini? Ada. Mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Are you ready? Yes, sir. Action. Tunjukkan semangatmu kepada Kemenkumham. Kamunya. Suaranya. Kepada Kemenkumham demi janji Kita dekat Kemenkumham demi bakti kita pada Kemenkumham. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas pengamanan. Siap sedia. Salam satu, jaya. Kemenkumham jaya.